Ivek? Kak se osjećaš, Ivek? Kaj se desilo? Paliborac, osjećam se kao paliborac. Kaj se desilo, reci ljudima. Game on! Interesantna pričica jedna koja kaže, gle, iza nam se veš suši. A mislim, koga šljiv? Ne, iza na stolu je sve što treba biti u od ispod onog ormarića. Da. Evo ovak ćemo. Fakat ne želim to snimat. Evo ovak. Pa digni od zgora, da se vidi. Evo. Da se vidi ovo prekrasna navlaka koju su napravili. Iva ne želi da se vidi okolo nered, pa onda snimam ovak. Užasno. Samo nered na nama. Užasno vidim. Ljudi. Joj! Uskoro ćete vidjeti onaj bar gore iznad streaminga. Nećemo skupljati za Ivin headset, nego ćemo skupljati za novi stan. Shit. Znači, situacija je sljedeća, ljudi. Nema streama, jer baka u stanu nemoj baku kriviti, zašto kriviš baku, jebote? To su godine i godine nakupljanja sranja od svih ljudi. Dobro, ali šta se dogodila baka i ponašaju se kao da je njihova obaveza samo unutar njihovih 4 zida, kužiš? Ono, ne mogu uopće vjerovati da ljudi tako žive. Ljudi, kaj vam je? Oni misle da nema zajednički cijevi. U freaking zgradi, onda se morate brinut o freaking zgradi. Znači, o svemu šta je unutar te zgrade. Znači, ako se flešalo iz tvog stana, to ne znači da se nije negdje zaštopalo u drugom stanu, ispred drugog strana. I nemojte bacati govna u sifone. Znači, ne bacaju se sranja. Jer nije samo do vas, kužite, nego ide i ona glavna vertikala kroz zgradu, u šta ta vaša sranja idu i na spojevima se znaju dogoditi problemi. Kao na primjer sad, kad je nama izbilo opet cijevi zida, mi spavamo. kad nam je curila... Zakaj si tak živčana? No, nisam živčana, nego jednostavno... Mi spavamo i odjednom jebate nešto ono, čuješ blub 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 blub, kaj sad? A kad to je normalno kad je kiša. Znači, pazi ti što smo se mi pomirili. Normalno je da ti odvod u kuhinji radi blub blub kad je kiša. Kuć, fakat nije normalno to. Da, kužim se. I uglavnom da skratimo priču, jer ovoga... I odjednom uz blub 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 blub... Drži si kameru i imaj opet Iva una monolog. Evo, onda ću imat, evo, pričaj. Fakat ne želim ultat. Ne moraš ultat, ali pričaj sama. I uz blu 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 blu, odjednom ja čujem curi voda. Curi freaking voda! Di curi voda kad smo nas oba dvije na sofi? Unutar ormara je curila na spoju. Valjda je baka jutros, njoj se isto zaštopalo pa je pokušavala neke napraviti, jadna sama kužiš me i... Mislim, pazi koji to mora biti pritisak kad je to nama izbilo našu cijev van. Mislim, možda baka je super baka neka, a da mi to ne kužimo. Ne znam, uglavnom sad čekamo druge majstore, ovi su to sve sad probili odštopali, sad čekamo vodoinstalatera da nam dođe popraviti. taj naš segment kroz koji je to prsnulo van. Mislim, imamo većina robe je ok. Za sad. Donje 2 police, sva sreća, nisu bile prenakrcane. Da, evakuirane su. Evakuacija je napravljena. Uspjeli smo od limuna napraviti limunadu, evo smijemo se malo, nije nam lako, Iva bi digla zgradu u zrak i odselila. Možda ako bi prvo odselila u neki brutalan stan sa terasom, onda možda ne bi dignula ovu zgradu u zrak. Ali da. Blizu sam dizanja u zrak. Da, blizu dizanja u zrak, inače ovako miroljubivo jedno biće. Vidi te okice, čisto miroljubiva, da. Da, malo je sranje, i što je najbolje od svega, baka ne da u stan. Znači, ona ne da u stan. Znači, od nje je puno bliži ulaz u vertikalu nego od nas. Jer je naša kuhinja je preseljena i 5 metara je dalje nego gdje je njena kuhinja. Znači, oni bi trebali prolaziti kroz našu malu cijev da bi ušli u ovo, da bi došli do ovog, da bi došli do nje. Od nje je to na pola metra. Pola metra? U zidu je. Znači, kod nje je to odmah tamo. Ne! Prepala se. Ne može. Kako? Ne! Ona ima 90 godina, odmah je digla za 20% godina. A volimo baku, fakat je draga. Ali panika, ma kužio, pa ja sam bila u panici, jebote, ti neće biti baka. Ne može to tuteka kod mene. Ništa, onda je došao malo predstavnik stanara pa je objasnio baki da može to tuteka kod nje. Da to mora tuteka. Da to mora tuteka kod nje. I eto tako, ljudi moji dragi. Sad je to stopano, sad čekamo. Kao meni je bio bed zvati tog vodoinstalatera, kad smo dobili broj telefona, kao ono kaj će čovjeka zvati u nedjelju, ja ga nazovem, kažem čujte, ispričavam se, znate kaj vas zovem u nedjelju, imali smo hitnu intervenciju, kaže meni čovjek, pa evo ja baš isto idem na hitnu intervenciju, rekao, a onda u redu. Tako da sad čekamo čovjeka, sad će nam doći taj drugi majstor, a ne znamo kad će doći i... Ne vrem streamati jer ćete iza vidjeti ono možda potencijalno i hrpa govana. Možda poplavimo svi u govnima. Sva sreća pa je komp na nogicama, pa mu neće ništa dragi. Joj, veselite se dok ste mladi, dok živite sa roditeljima. Škola nije problem, ma super ti je škola. Sve im uzmite, znači kaj dok god ste sa starcima, uživajte ono, joj. Ni brige ni pameti. Kao još procurilo joj i odete u svoju sobu i zatvorite se. Joj, stvarno procurilo je, i odete sjesti igrat vaše igrice dalje. Ili gledat vaše omiljene youtubere, ili gledat TV koji vjerojatno ne gledate jer ste jako mladi i TV vam više nije in, kao što je bio nama. Da, dok smo glumili daljinske za tebe. I tak, Šen isto ima neki za reći. On uvijek ima neki. Kaj imaš za reći, Šen? Pas. Šen? Ne, njemu isto drama. Kaj imaš za reći? Njemu je bila drama, nepoznati ljudi ulaze, otvorena vrata tu, otvorena vrata tamo, odjednom njegov prostor za hodanje se proširio na nekoliko stotina kvadrata.
Sve je čuvao. Sve je čuo. Majstorka se čak i malo bojao kao, znači... Smijem ja njega, kao... Evo ljudi, eto malo, čisto tak da imate ubrzo ovo na 140%. Čisto da vam nije dosadno. Da budemo ono, makar smiješni. 8 minuta, ma kaj smiješni. Evo na još kiša vani. I još je Larisa javila da će doći opet oluja kod nas. Znači, ali ne samo to, nego bila je kiša s tučom. Naravno spuštene rolete. Onda malo probije sunce, onda Iva brzo diže rolete, da imamo malo sunca, da malo mislimo da je dan. Onda opet kiša s tučom, onda opet Iva spušta rolete. Onda opet sunce. Znači sad kiša baš ne prestane. Miki, kaj ti radiš? Ljudi, ovaj tjedan... Snimi jer ovaj skroz pizdio. Kaj radiš, Buras? Kaj je bilo? Kaj se ti vrtiš tu? Ovaj tjedan ljudi se dogodilo toliko nekih čudnih i loših, mislim loših. Daj, snimi kad je opasan pas, molim. Evo, to vam je opasan pas. Šen obično ovak bude opasan. I ovak zapravo provodi najveći dio svog vremena, kad vi ono ne gledate. I onda kad je stream, onda je njemu bed, zato je kao on sad spava sam i nikoga tak ne prčka. I onda dođe pa onda tu gnjavi nas. Ali ovak zapravo on djeluje preko dana. Evo, tako on djeluje. To je to ljudi. Ovaj tjedan baš čudan, dosta čudan tjedan, dosta nekakvih čudnih i loših vijesti i bolesti i smrti. Dobro, to je život ljudi, to je život, nabacite i dalje taj osmijeh na lice, nije sve tako grozno, ima ništa, jeci smo i od njih. Morat ću neku pjesmu smisliti. Inače Iva u jednom trenutku koja teže podnosi psihički takve situacije nego ja, u jednom trenutku stala i rekla, dobro, znaš kaj, i kaj ja sad tu mogu? I šta je najgore što se može desiti, veli ona, pa već me jednom stan poplavio, pa neš ti, eto, hoću vam reći, treba uvijek se uhvatiti za nekakvu tu pozitivnu grančicu, iako se čini da ta grančica čak i nije tu, ali vi si ju izmislite, napravite ju i to je to. Da, imaš još kaj za reći? To je to, evo, to je to. Uživajte, velim, evo, uživajte, mi ćemo sad vidjeti kaj bi se tu desilo. Život je to. Viš, ovako na malom ekrančiću tako super izgleda ovo sve iza, kao doda malo šarene, znaš, ove moje hlače koje se suše, onda iza nas ove tu neke razmakice, malo, viš crvena stoličica, hrpa, ali ono kad to bude na velikom ekranu, onako zakaj nismo to i zamaknuli. Nema veze ljudi, ovo je interventni vlog. Da, hitno interventni vlog. I glavno da je tu no glitter, no party, to ne te zabraniti. Da, ne, ništa, to bez toga ništa. Ćao, bog. See ya.